Ibe tingchua ilung ta pen mena namaigu Marasam news kadai rinsa Zeme ko na pumangai dale. Sri Lanka kadai na hanai kake economic crisis kacharang kang te tau tu bige wang chang lak chebam bulugum ze zinai zin ke zim reket ba mai ke Ministry of Power na sa ze Sri Lanka kadai le ne ke tingnaing sang na electric mi ka ba ba kun ta kru chum ria ze pe wong ma ku le ze sale ai ze ke na Sri Lanka kadai ge re ki ra me tingnaing sang na kan rob ko ze rak ze ka telebe routine sa ziri se ze ten so ga dele zai economic crisis ze ke na Sri Lanka kadai ge re ki ra me hang kan rob ge te ba re me lui ko lak che ga di dele ze sale Marasam poga besai sui ze Sri Lanka kadai ge aipo economic crisis ka chagrang kang te ta te bige wang chang lak che bam be mi dui chang ba ka da ba kadai ge ne lui ra ka chagrang kang ga ze bam dele plam ane Ukraine kadai ge re te ze bam ze ge ne kadai pre pe mi ma da ge mi dui mi pe mi hung hang ze Sri Lanka kadai ge du mi dui mi hung sang di ze lui ko lak ti dele ze sale zai ne media ra mena sa ze Sri Lanka kadai ge tingkom changket high school dai te set ke kahama ki ba ge ne independent kadai ngolu bachang worst economic crisis le ze sale Russia kadai na Ukraine kadai suit se reitu zubambe ze langhim rus rok zinai ke zin ke zim roket bama ge changdi belu gumze patho di brama ranglia ga radle anoi hai manane chile re zigna kan re beze zaira re gna mila kai to ze paktet pe ko dele gane Marasam pogo pesai suize Ukrainian refugee re zigna pnui ki za pnui lu so lu ze se ki ge bam ze bam Ukrainian mi pui mina hlo medu so gaira to ga sibi ki gna ka ka duibe kes mi song ga ze ngole ze sale zaina North Atlantic Treaty Organization NATO na sa ze Russia spy na Ukraine ke de ke pnui gu spy ra medu lutu makse Russia spy ra me bam ket ke wang rogai ze Ukraine ke dynamic pen bia Donetsk na Luhansk pe me ke dei sit se retu gira ra te zala le ze sale Union Home Minister Sri Amit ne zinai gzin ke zem rocket Burma ge saze Central Government ne anui Northeast states Nagaland Assam na Manipur ge disturbed area kakabok bam leize Armed Force Special Power Act AFSPA hindi India spy ange government ne kakabok bam ram ge anui public medu reize reji chi be pe hindi eket apo disturbed area kakabok bam leine Armed Force Special Power Act kaize bam anui Northeast states ke tencham gai gulei sale Zaina Home Ministry gu spokesperson Home Ministry ke lega samsa be pune saz aipo sam kam gai be anui Northeast states Nagaland Assam na Manipur state ke Armed Force Special Power Act hindi ze luto kha mari le kana kakabok bam ge anui public medu reheira spy hange rezi chize pe beze kodo bam ge bam gu release ze sale za Union Home Minister Sri Amit na pugu tweets ke rogai ze aipo Armed Force Special Power Act AFSPA hindi ze anui Northeast state ke ten samrang olu beze Nobel Prime Minister Sri Narendra Modi gu leadership kangena ina ngole ze sale namai kram ke ze ke tingkum chang na sang kai kono rimai ge Nepal ke gu Prime Minister Sri Bahadur Diobana India ke dei ze langchum kram ke ze ke kene kram ke ze ke chum hange official visitors ze kewang gu le ze sale Nepal ke gu Prime Minister Sri Bahadur Diobana namai kram ke ze ke rimai ke External Affairs Minister Dr. S. Jai Sankar nai doze de dam sam gai gulei zai kram ke ze kana kam mai ke Nepalese Prime Minister Sri Bahadur Diobana Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi nai doze de dam sam rai gulei zai kram ke ze chum tak mai ke Sri Bahadur Diobana Vice President M. Venkai Naidu nai doze de dam sam gai gulei zai Marasam po mena rangai delei Russian Foreign Minister Russia kadai gu haram kadai me deuge body pay tu zabam pe pezine Sergey Lavrov ne zinai zin ke zem rocket ba mai tingi ge India kadai ze lang na hang ke wang ze New Delhi ge wang changai dele zai Marasam pogo pesai suize Russian Foreign Minister Russia kadai gu haram kadai me deuge body pay tu zabam pe pezine Sergey Lavrov ne India ke wang beze Russia ne Ukraine kadai shit se reitu gulu bchang Russia kadai gu kadi ke tieme hulang beser kene India kadai ke wang ze de dam rang ke wang bedele ze chule zai Russian Foreign Minister Sergey Lavrov ne namai kram ke ze ke rimai ge Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi nai Foreign Minister Dr. S. Jai Sankar du doze de dam sam gai gulei ze sale Delhi Disaster Management Authority DDMA Delhi ke de ge milung ui bet de ge rei ze katim sakche bam bone zinai ke zin ke ze rocket ba mai ge Delhi National Capital ge chogu me face mask zusop kai makche public place
crisis anui zemena ke zabam bam ge hazu chop kai mak medu hindi ne le deiza kacharang kang haiming za changnon zo zabam ma hindi ze lutonu de le ze saleng zaine Delhi Disaster Management Authority ne saze face mask hazu chop kai zabam ra ile kana hazu chop kai raja nang sing ta de le ze saleng zai zinai ke zin ke zem rocket ba ma ge Maharashtra government ne saze COVID-19 rari je gene mora me things zabam ba COVID-19 restriction kai zabam ba tingkum kar chingi gudi putwa namai kram ke je ke rima ge ngoli gumje mataleina le rai kham gudele je saleng zaina Maharashtra government na anui public mata ge rangai je haju chop face mask kai zabam ra ile kana na ka a haju chop kai ra bje nang sing da dele je saleng Southern Angami Public Organization ne zinai ke zin ke zem rocket bama ge penuina indefinite total ban National Highway 2 fui ge matale ne ten ruira nam khamje apo ban daimaina le perme bechita di be ban tu chubze take mini people organization nai Angami Public Organization ne apo indefinite ban je te sora kyam je bamde ge apo indefinite total ban pi ket hange sogai de le je sale apo indefinite total ban Southern Angami Public Organization ne chubeze Manipur nai Nagaland ramrai kakke Manipur government du Manipur spy ramedu kelcho se iragne lutona ra kyam zabambe lutu mak zabamde ge indefinite total ban matalai ne tenrui ra nam khamje damaina apo ban le perai gume be chitali be ban tu chugai de lei zai Southern Angami Public Organization saze apo indefinite total ban le pet kai beze Angami Public Organization gu Golden Jubilee kram ke zete set ke bamze Angami Public Organization ne apo total indefinite ban pi ket hang let perakyam zabam dege lepet kai ko delay media ta ge rangchi ga delay ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga delay pi guys ang kingani malay indu to delay